teman-teman.
Whātara wātu. I le sua whamaurunga, ma le paia, ma le paupopua, le tātara iwa Iesu Kiristo, Faaola. Tātou amataina sa unga mōmua. Ia, le whena Faaolesa Fuimaono Seiuli Katopau Tuasivi Ainuu. Ai, aveia nei amanoa. Kaya ona sui o sunga te ngainga ia lori ia hoi o le kare sia nei e pia kare sia whapatonga a Iesu ia pia ia a mese foi ma tunu i whafo te whawheidoa ia tuai i lautou pa ia ma lautou ma malu ua mawhai o nā fia mai nei tuaso matanga fia whawhitai lau whamano ina o lau teipu o mai sei tātou langa mana ia fo ia tinga maliu o nei uso ia mawhaini tala tu sai malona soifua ai whawhero e tu mua i le o io ainga sālevi o au na stofi le tua mai lea whata whaitaulanga ma lea whata whaitaulanga pāturo watu i o pa ia ma o tau mamana pa ia whaale malo ia la nunu watu. Pa ia whaale atunu mai le tai sama sama tui manua se pa ia le tai ula ula ia o nā whanua. Nā reo i eisi whamatalanga alo nei tangata. Pa ia o ainga i ona i tū te tele mai tū taulangi. Whāturo watu. Tupu mai o Samoa o poto mai le nei tū wasa whāturo watu. Tuangane ia e mese ho i uso o le whionga i Faaolesa whāturo watu. Uoma paanga whāturo watu. Ai mōlung le atu le anganga whawhitai. Tu whatasi o tātou loto le nei tu aso. La tātou uomo mua i le atua i se te talo amata. La tātou te talo. Le atua oe mai le bambau. E o atu i le whamabau. E le aiso wa matanga e le ifoiso ngā taanga. Wa wa tā ua oe o le alefa ma le o meka. A matanga ma le ngā taanga. O le mua mua, o le muli muli. O le na te pūlea me uma. Langi, lalo langi, vani monimo ma le vatea tea. Ngā ruenga ma mana i au a au. E mai se aile tangata soifua o le pale ri o ngā ruenga. Ia lātou loa na whaafo i atu i ate oe. Ia nganga ma le loto whaafitai. Ua o oe o le whaapongai o me uma. Ia i sisi e tu sa moe o le tu e tumu le alofa ma le alofa muti vale. O le atua o lo o iai le malosi atoa le poto ma le mataisau atoa. Le mamalu ma le malu li. O lo o ia te oe lona atoanga. Nganga po ia, whaatalo sangaina oe. O le whailaunga, o le whaiaonga siri. Ia whapenao na ea fio mai e lima taitaina le nei sauninga. O ani me o la amatu whaia. O ani tau tinonga ni pesenga, fora folaina o la upu, ia aunga me uma i lovi inga le atua tōru tasispaia. O la mātou te talo lea le atua, mātou te ole ma wala au le suafa manu malo Iesu ke visa lo mātou li mo le mātou whaola. Amen, amen. Tui nātu lau whai pese, mo statu pese.
o le faitauina o le whionga pa ia le tua. Maua mai le evangelia Ioane o na mata upu e sefulu ma le wha. Faitaua mai le whai upu mua se i o le whai upu e tolu. Whaafonga ia le upu o le tua. Aua le atu vale o utu loto. Ia utu whaatua tua i le tua, ia whaatua mai fo i a tea. E tele mea no whai le maota o rauta maa. Ana le ai, o whai atu i a te utou. O te alu e sa uni se mea no whai o tau. A whai fo i o te alu. E sa uni se mea no whai o tau. O te toe sau. O te talia fo i o tau. Ia whaatasi mao. Ina ia o tau. Ina ia o tau i le mea o te iaia. Hei taunga no lua. Maua mai lea. Tusi a Roma. Paura le kale si a Roma. Olona mata upu. Pulu man wha. Whai upo e fitu man watu. A wae le aiso tātou e ola mō i lava. E le o ti fo i se tasi mō i lava. A wā a whai tātou te ola. Tātou te ola mō le li. Pe a whai e oti mō le li. O le nei. Pe ola pe oti tātou. O tangata lava o le li i tātou. Whamanu o mai le tua. I le whaitawina la nā whionga pa ia. Mala watu. I le whare tua pōre. Ka mai tai whai whiau. Ia dala fia Fuimaono. Su mai a whai tātou tāna. Hallelujah. O lea tātou tālo. O Iova lava oe o le ma. O lea tua lava oe o lo mātou tamā. O lea tua o le alo. O lea tua o le anganga pa ia. E le whaititia le anganga o le viinga, o le whaamanu, ma le whaafitai. E le māsaniai mātou o na mātou poto mai le ali ie. A o oe wa e momoli lo lātou soifua. Oe au mai a fo i o mātou wola. Wa mātou pesi la whai le ali ie i lo walofa o lo wanga le lei, ma lo walofa tū noa. Malanga mai nisi atu nu uma mao le ali ie. Ua mawhai o na mātou penei o na o oe. O le ala lea e awa i lava i a te i mātou. O ngā luenga au a ao na mātou toi tu ina atu i a te oe. O le whaafetai ma le whaamanu. A wā o oe e oulo sili ese. E oulo mātanga o fie. E ou le mana o le malosi. E oulau pule. O oe fo i le atua. E ou le tangata na e foa ina yo a ao. Vi ia lava oe, vi ia oe. E whaavavau lava. O aso matau sanga o au lava ia. O au whamanuianga i le soifua o le tangata na e whaia. O vai tau sanga foi o le soifua o le tangata. Se ao lava lau si la panga. Pei lava o aua fionga pa ia. Pei lava o na tōwhia i le tangata e whanau mai. E iai foi le aso. A mia ai lona soifua. O le aso foi e toto inai. E iai foi le aso e te liai e se inai. Le tuai le ai lava so mātou loto e whaia. E pule ao lava la ua fia o peona e whaia ma e whatulanga mea uma. E ola foi ma soifua le tangata le nei soifuanga. Mātou te whaafitai.
Awa mo na e si la fia lele o aso matausanga fatu langa o le soifu o le tangata ale ali ie o lo sili ese le ama lo mata isau ele o ia isa matou pule a o so matou malosi awa matou faaftai tama i lo wanga lele wa matou feilo a ia i le nei aso le ali ie e ui lava o tūlanga o le matuitui o le paimai o le vala aupa i ala ua fio i lau au na o le na au na ia te oe na au na ia tunu ai a inga leli ie ua matou tō fulangona e le o alo ese lava o fofonga o lo alofa tunoa o lo langona ina ai a inga whaamawhanawhananga ma le whaamaisenga whaataianga nga pa ia o lau ngā luenga mana lea o lau ngā luenga lilo lea e le o ia ise i loa se tangata e mātou te whaatai e ui lava lau na mātou iai tu langa lea li ie i le ese ma le vala i no foanga e maise o le tino nei ona o lau vala aupa ia i lau au na ia Faaolesa mātou te whaatai o loo iai au folanga e whaamawhanwhanaina o a inga mai lava ialo ma whanau pa ia o a inga i tū tele mai tū taulangi ai a mawhtanga whale ka le sia mawhtanga whare whainga malo le sa ngalue ma tautu ai le a inga whamalo whaatai lo mātou watua a ole nei yaso wa e si la fia le tangata malana ulu whale e te si la fia foi lona loto ma semana onga mātou te le mai loa e leo ia te mātou foi se tali ai mātou te momoli atu ia te oe Iova le atua le tama si la sila oe se e whaitawina langona o mana tuna tunga paali mai lo matango fie ai maise le ie o ova benga se e tali whaadiali se mana onga iai nisi le li o tau pe au mai le li ie a wale fia mafutai to e sauninga o lau au nei ta iala ina mai la to ina ia whatau nuina mai whanua le manuia o la mātou te talo wa leo wa fatoa matalona sauninga mua e ia aso muli mai mātou te whaalangolango ma whaatua atu ia te oi lo mana o lo mana e maua ai le malosi e fou o le whaasiringa malosi e mawhai o na mātou whaatino ina ai o mea o lo totoe a wāto e aso lau au nei le whonga ele nei leli ie o la mātou te talo iai foi seisi leli ie o su mai ma se mana o ngā whapitoa mātou te tuina atu ia te oele i o le awa o me umalava pailona loto pailon tangata ia e maisi o oi foi e te wha ato toa e tā penanga a inga a wale wha moe o lau ainga o lau ainga nei ta māsa taimi o la mātou whalongo longa o e whetala i se upu filifilia la se tā penanga lau au na lau lava wha o ngā pa ia mai le langi e maua i le manatu e sao ai fo i le ie o le whaasoa ia e maise na ia mātou tofu langona i lo whetala i mai tofu le tangata masiana e fo i mai ia a e sili ai le ie mātou waba ai o le tangata lava ia malona soifua pese alo fina ngalo mo i mātou a mātou wola i le nei o langa whamanuia o ele au na sungan whawhenga i ngal whatua ai maise pa ia o le kalesia nei whamanuia i a inga te tele ma inga taulangi whamanuia le nei maftanga o se foula na ulu whale leli i e fesoa sawani i ai au e te tūlafo ina o la mātou te talo le ata iala o nganga pa ia i lona amataina se i o lava ina i e whai uina tu mau ia te oele vi inga le whamanu, le whawhetai, le whanene tanga nei se iau o le whaavavau lava. Amene. Ia, wa tātou o i teimio mō li mau. O ia ili kure la alea, whaamano atu. Ia mō tātou mō li mau ni fiafi. Ia, a ole i amataina tātou mō li mau. Ia nā se whātāra sanga atu te ta. Ia, o vaenga ni o sa uninga ia reia sisi e le fia mō li mau. Ai ia, tātou mana tua fo. Ia. A whairau mō ni mau.
Ia tau mwhai oe oto mai ni mea tāua. E tu sai ma lau sila fiaina. Tu sai ma se lua mawhitanga ma le abonga lea. Ia ai aua le wha umia la ngai le e le nā oe nai mon mau. Tau sa ngatu la ia e tau mwhai vo le le ai mon mau ia e mantua la i stangata e mon mai. O te leo whai aku ia whapopu kako mon mau vo le pe kai kasiri minuti. Le leo tau sa ngatu whai fuafua tato mon mau. Ia ina awani umina wale tato sa ninga. Ia tau sanga lea ma lea nganga whanwalo lama. Pa ia tato mawhitanga. Ia nei tuasu. Ia. Atua tu pea po oia fi amata. Fi amata mai ia uso matuangane ia lelei. O alo mo whanau o fio ia whaosa. E le fugu mai api sia uolo ia le malanga whaapitoa mai la wai tutuila. Greetings, Neil Connors. It's good to see you in the house of God. Thank you for coming all the way from American Samoa to be here with us. Appreciate your presence. Ia tu ina tu loa, whaman mole, awanoa mo tātou mon mau. Talofa everyone. On behalf of my siblings and I, we would like to take this time to sincerely thank each of you for showing up and showing out for our dad. Your presence, your prayers, the calls, messages, and every expression of love means more to us than words can fully express. My name is Anuilangi Ainuu Herrera. I am the daughter of Faaolesa Katopau Tuasivi Ainuu and Joan Ngaliai. Together, they had 2 children, myself, Dad's favorite, and my older brother, Albert. Don't read. I traveled all the way from Fort Lee, Virginia with my husband, D'Angelo Herrera, and our 6 beautiful children. We have D'Angelo Jr., Lafonga Ula, Matalasi Oleone, Joan, Sandra, and the baby. This is the last of the kids, Piapaipai. I can't tell you how many tears I cried writing this. I can't tell you how many times I deleted everything and had to start over. This is truly painful. Painful because I have so many memories of my dad. Dad always made it a point to message, call on all my birthdays and holidays. Times when I thought he'd forget, I would wake up to a message, Nui, happy birthday. Love you always, Dad. It was simple messages like this from my dad that always made my day. He always ended it with, I love you always, Nui, Dad. My dad and I had a very unique relationship. He was and still is the most stubborn man I have ever known.
My parents divorced when I was 9 years old, and I'm grateful for the 9 years we had lived under the same roof. My dad was strict, and I mean strict to the T. My brother and I were not allowed to step outside to play with our cousins unless our homework was done and checked. Sundays were structured, church in the morning, a quick stop at the store for my suapa'i and apple juice, home for to'ana'i, and then a nap. And when we woke up, it was straight to picking a book, reading it, and writing a book report. If the book report wasn't done, there was no playing outside. Hi, Albert. My dad believed in education and discipline. He loved rugby and fish. He loved fish so much that it became a part of him. And because of him, I love seafood today. His discipline and emphasis on education are values I have instilled in my own children. When Dad was still with us, he set out his expectations for Albert and me at a very young age. He would constantly ask us, "What are your goals? What high school will you attend? What college will you go to?" And I remember sitting at the dinner table at 6 years old with my dad, and he asked me what I wanted to be when I grew up. I proudly said, "A lawyer." Of course, over the years, as I became my own person, that answer changed. I should have said I wanted to become a mother. Dad was always hard on us because he wanted the best for us. It was always God, family, then education. Because Dad was strict, it was simple. He would say, "Albert and Nui, we aim for the angels, A's." And anytime B's were brought home, he would say, "B's just mean you didn't study hard enough, but great job." I was going through my old messages with my dad the other day, and one of his first messages on Facebook, this is when he became official on Facebook, was, "Hi Nui, how are you and the family? Do you plan to go back to school?" It was typical of him to ask about your well-being and education. My dad did not show emotion easily, but no one understood him the way I did. If you knew my dad, you understood that his emotions weren't loud. They were in the discipline, the toughness, and the words he spoke. You see, my dad spoiled me. Oh my gosh. He gave me everything I wanted and more than I deserved. But I always had the soft side of Dad. As memories came rushing back these past few weeks, I realized something. My dad never fossied me, never. When I shared that with Albert last week, he said, "Well, yeah, because you were always too fast for him and always ran right out the door." I laughed and told Albert, "You should have done the same." Dad was my protector. I always got away with everything. He was my go-to parent. When my parents divorced, I was devastated. I was heartbroken. I was angry. For days, nights, months, and years, I cried myself to sleep because I had missed him. I missed his presence in our home. I missed our conversations. I missed him brushing my hair and rubbing my head. I missed the family he built with my mom. I just missed his love and his presence. But our bond was unique. It was special to me. It wasn't your typical father-daughter relationship, but it was ours. I promise I'm almost done. When I learned about my dad's passing, I was taken back to the day my parents divorced. The pain felt familiar. My childhood wounds I thought had healed were suddenly open again. In that moment, it felt as though my heart was being torn into 1,000 pieces
all over again. My last conversation with my dad was on his birthday last year. We talked about life, about my Bear Valley and my kids. Before I ended the conversation, I said, "I hope to see you soon." And he replied, "You will." But never in a million years did I think this would be the way our reunion would happen. Dad, I miss you terribly. I miss your random messages, your birthday texts and phone calls. You've left me once again, but this time forever. You've left me completely heartbroken and I miss you so much. Thank you for everything you've done for Mom, Albert and me. Thank you for the tough love you've shown us, the lessons and advices you shared with us. Thank you for loving us in your own special ways. Continue to guide me as I navigate through this journey without you. I love you, Emanuela Malanga Letama Peleina. Forever, Dad's Pele Faftai. Okay, I guess I don't have to introduce myself. I'm her brother, right? I have not prepared a eulogy. I wasn't planning on doing one, but to start it off, I want to give thanks to Uncle, Faaolesa, and church members and all of our family members for showing up. But I guess I can say my dad is not surprised that I did not prepare one, but sitting over there with that picture, it felt like his eyes were like, get up there, right? And, you know, if it wasn't for the pictures or the memories, you would not think that my dad knew how to smile correctly. It's either a serious face or a fake smile, like, you know, but I've shed the tears already. I've said my piece to him, you know, but I'm just gonna keep it short and simple. I love my dad so much, you know, and I don't know about the girls, but he probably said I love you to the girls plenty. Maybe for the guys it's different, because growing up, my dad wasn't an I love you type of guy, especially to the boys. So growing up was never I love you or I'm sorry for whooping your butt, but I knew my mistakes. So I think maybe in like less than 10 years ago, we would talk off and on. Like months go by, we wouldn't talk, and then we'll talk. And finally I decided to just to break that cycle. So I was talking to him, and then when we said our farewells, I said, "All right, Dad, you take care of yourself, stay healthy." A little pause. You know, it was kind of weird for me, but I love you, Dad. And he paused and he said, "I love you too, son." And that was like a shock for me, you know. I was like, oh, it worked. So after that, everything, messages and conversations ended with "I love yous." So that's all it took was for me to break that, yeah. And you know, my dad was just that kind of person. I can feel the love, but he wasn't one to show it, you know, that affection, yeah. But I'm glad we got to share those words. And that's just, I guess, a positive message for us all. If you love someone, show it. Tell them you love them. Because we don't know when our last days are. But yeah, thank you guys all for showing up. We love you. Thank you.
Hello all. My name is Gabriela Ferrara. I am Faaolesa's daughter as well, although not the favorite. When I first received the news of my father's passing nearly 3 weeks ago, I felt that I had returned to what my life had been before we met one another. That time of my life in which his absence felt like a certainty. It is a strange thing to go through life knowing about one of the people who brought you into existence, but not knowing the living, breathing person. To live this way is to live within the understanding that there are questions about yourself that you may never have the answers to, and that certain facets of yourself will always remain a mystery. When my father and I made contact in early 2022, I felt there was a room inside of me being unlocked. I now had someone who could start to answer these questions I always had. Faaolesa answered these questions not only through words, but through mannerisms, gestures, and facial expressions. It has been one of the great honors of my life to have been told over the past week that I share his scowl. When my husband and I came here to visit him in 2024, I experienced firsthand his immeasurable love for this place, beauty emanating from its landscapes, but even more so from the unmatched spirit of Samoans. Seeing him here helped me understand that who I am extends far beyond my individual experience. I owe who I am to my father and our ancestors and this place. And even when I felt all of this was locked away in a room, it was with me nonetheless. In our short time together, this is the best gift my father gave me. An understanding of who I am. He gave me a connection to the greatest family, a most priceless gift that I swear to him and to you that I will not waste. In that spirit, I call upon Ursula K. Le Guin to help me conclude with this quote. Walk carefully, well-loved one. Walk mindfully, well-loved one. Walk fearlessly, well-loved one. Return with us. Return to us. Be always coming home. Alofu atu tama. Wala talata mai Yehova. Ie ua loto momomo. Ia whaola poi. Ie ua loto luti momoia. O te whaatalofa atu, I le paia ma le mamalu, ua fia mai le nei tu la fiafi. Whaafetai mo loo wawanoa. Whamalulu atu ia. O nāua o atu ba ingo le au mai whafo. Ia o tangata lo tu atu, la whaapai lingo ako. O sina mo li mau, I le maa ua mawhitanga, ma siok tamaa.
O a'u, o Helena, Darlene, Ainuu, Ta'ala. O le lona lua, o le whanau o Diana ma Faaolesa. Oka, o se tamai matenga tau na winga. E tele lava o taimi o te leilua po o fia po o ita. A tū mai nei o be o le sasa'o le kamasa'o welele le sau le aka welele o aka sifia. Ia o dad, ngā le ku mai vai mai lo selo ku kalikali e pa o le kurfali. E tele o taimi e le fia loa dad. Ia ua longo fo i mātou le whanau. E whailoa mai mea leile o lai whaale tono a inga. Ia, ma isi a mea. E loa e wa se ia pe o aua e tele na longo ai ia matua whanutanga fo ia o matua a inga. Ia wa high beam mai loa ia mō lia toina. Ia, tele o tausanga na ma futai ma lo tsama. Ia, e tawa lava o le aonga. Ia, le tau te ai mai lo te pule mai oi Mangele Bridge, i New Zealand. Ia wa whai lo tō alua, wa whai lo atalii. Ia, wa atoa le skulu wala masina. Ia, o lisi fo i mea o te whiwhi lawen mamawtanga ma lo tsama. Whiwhi tele e tala noa mai me whale ainga. Ia yeilo o ngā i te tono le ainga, mai o alofa i so se tangata. Ia, wa maua lole tala wa maliu tama. Tama tua i lava le taimi na a mata ina a mai ia memories o le mawhai o na whamatala ina. Ai pau lava le mea na o mana tua ai mai i le maua lava mafutanga. Ia o alofa i lo a inga. Ma ia whai whalelei lo a inga. Ma se whelekupe. Ia. Mea whapena. Ia tama whawhetai lo alofa ia te au. Whawhetai fo'i i au whautuanga. Mai lava taimi o lai titi. Se ia o mai le taimi na ta whaamawai ai le malai waalele. Te lofa tele mo oe. Ia manuia lo malanga. Love you, Dad. Whaatalo whaatu i pa ia mawalunga wa whia nei i le nei afiafi. Whaatalo whaatu i le taitae o le sauninga ai meise le au whaingaluenga totofi a le atua. Pa ia i a inga uo mai masani. O tau sā ma whainga o le a leo o ai se whaamatalanga ne i sala le ngana un avea lea malape o se molimau o le a whaia i le nei afiafi. Ia o au. O Sinipa. O se tasi o alo. Samane ia Faaolesa Katopau. Lau molimau. Le mama futsala. Ele taimi sa mama futsai ma le tamane. Na o maua. E se le alofa o le atama ia te au. E ui lava. E ui lava ino. O le sau mai. Lola manafa. Ai sa ia tausi mal whamau ni. Matu mai le so nai lo olanga. Nuna ia lava pautuanga ia te au. Ia o ola alofa i so sesi. Wo o ainga. Ai meise lava o mātua. O esi le sona sa au mai a siop tama. Ia, stay healthy. Ia, lo ke vai mea. E alo whalo ka mai a kia o leo o la po ai whapia.
Ia, e alu ai whale e ngā po whene e alu ai, e sawa au mai anga leftovers. A o leftovers ka waka, mo meo steak, ma meo, iyo e. Ia, au siok ka ma, e while mu ia o ia. E ngofo anga ia e kongol poku, mo ma whau anga ia. E le kai whaasoa mai o ngā winga. A leo walu. Whawhitai tele lava, Faaolesa. Mo bea uma lava sa e whaia moa o malowa lofa. Ia te au, lo tamba, malo tina. Ia, whawhitai. Yo, marpau ia whanga o Faaolesa alo. Tuo umpa. O una ngau wha peo ki sau ai runga i wha mawhanga i au wā. Ngai ia, me wā ngau ki sau, kai rau mun mausu. Ya, talo whātu sungal pawhi ngai ngā. Mese rea inga pai e tato i kāle sia. Mai tuku mai, se i pā ia, nunga i. Ya, kei ngā whai amukua i ka whai alko inga i au lau le sau, putea me rau mun mausu. Ya. Maua ia mawhukanga marau koe inga kua whainga kāra. Kua whainga kāra. Ya. Au soa i o la i ki whiua sio kua whinge o sigi vai su e mai au. A mukua whau a maro kasi. Saura i e ka whaunga kasi. Alula i numari kunga mau ar koe ngofo ngai. Alo koe ka mo e mai si. Chun! Le vanga su e mai ar koe inga sa. Chun, le wale vanga ngofo i luma kuma. Ke baya kwa me ke ka mo e koe su e. Alo wale vanga ngofo. Ya, eu sou o finho ele. Kwa pe pelo ore i reo ka si su. Su e mai ar koe inga. E ala ku foi la i. Ku mai foi koe inga. Ya. Ngai ka mo. Pengka ya le alo falo koe inga. Ya. Lo ko inga e ku le mai au le au. Amo kwa le ya lua le lua ka si le. Fiu sko inga ku le au le au. Ya. Kwa fiu sko inga ku le au le au ngai. Te o ke por lo wo mara au ngoro wakari. Ya. La fu fa fa fu ya Amerika. Sui voia e se verba vai ngai si aku ke fi fa ko inga wo ka alo. Kalunga whala kapi. Ke i ka malo ko whalunga me wo ka alu aku kalunga whala kapi. Fa me ka malo. Chut, ko e malama e player coaching ai whai aku ia. O whai. Ia, te si o ka ko a whai mei ar coaching me ka mo e iai. A walaku a woki. Ia Dad, I love you. Mangiolo malanga. Ko whakau whai a Dad. Love you Dad. Nagpiu umakaf mo na. Ya.
kai lo singa mo wa ngo ka wa nga boku pa wa sila pia lu pa pa ia poi man baru ni ka ko fiang ia ya ka wa ko se mun mau ku wa ni ya kali o e ruo ngo ro ngo chao nga fai ngo ia u ma ku ro ngo fai ngo ia u ka mi ko ma ku ngei ro ngo mo bua Fereti tau Fuimaono ro ngo lo ngodua o ave au o sila fia u manu ngei per ku pulanga o fai aku pa o ma fu pula ia o ko fiku ma ko kasidu ko makuar kengi farawa kamalea piko ile kengi o pisavali piko ile kengi o kiona sina piko ile kengi o toyola piko ile markama o ek so ai markengi ngai pupu vai to lau so ai markama o fa fingi ya so ai do ma o ra le wi la inga e ba kuat kama kinga inga le o parsa lekel mama ka e kai me viria ku ya ka unsila I fa la ver na ku ai au fa lo ngo ku au fa so I ku lo fa o fe e ya ka ku le ku fa mai yo kilang pe yo le pe le fa ngai ma ku ya fa la ve ai ngo po ngai ke mai ko ya lu ko viria ku le fa la o fe e ya ka ku le ku fa mai ya yo le ka o ko pe fa mai ya ka di ma ko ngai mo fa fa la o fa fa la ka viria ku o la kadia le o fa ma e o fo la ya le ok a viria ko na ku fa ma ko viria ku lo fa lo ku fa ma e ma ya o le la fa ma chau ku pe ai go fa ma ya ba ku pe fe me fa la ve ma ngai cha mo al ma fa ka nga ma ni e kari ma sangia ko nga lo ko ni sila ma ku kai viria ku ya kya ya fa ye fa peral ma ku ma fa ku sa foi ma fa moi o ke uska ila vale ula fonga le sunga fa ngai ko lu wa mi uke ya so fu ma I manguia mole atu whaatai lau sunga I taitai o Sauninga mata whionga le matua ia Faaolesa matua on swafa ia e leia le motu le pā o I loa lo tangata lo tūlai atu lo whātau waa nei tula pe sina moli mau e le uso ya Faaolesa o ta uso atu le whionga le matua e lava le mamaftanga e tausanga e tele se o mea e teimi na walau ai le tua ya Faaolesa e o na moli mauina e le afine nisi o le whanau le sa tulai atu e I ona to e teimi
te o fai tele a msanga. Le alo aini utalele a msanga. O le tua whine leo aini utasi. Le tua a o Faaolesa. E mā te nofo whapsanga i leia i lupsa. O ia nofo mai lisi tu, a o e nofo atu lisi tu le mātou whanua i lupsa. I le tele o tausanga. Te mōli mau atu se upu mai le whiong pa ia le tua. O tau a lei wai uia te au le tausinionga. O ta ofi i le upu o le whatua tua. O le uso ia Faaolesa o se tangata e tausa fia. O no winga file mu. E o no winga o mai tau ina o tangata e tumu le alofa. Whai ainga le lei. Te mōli mau atu i mata aupo le maa ainga. Lata mai nei a whai mo tau sanga mai re wha solo mata aupo i le tūlanga o whamsinonga i suafa i ele i uma mata aupo. Ia leo wala ule tua i a Faaolesa. Manatu le i ele upo foi le pa u se toa e tūla i mai se toa. I tono le mātou ainga, ono mata aupo whaloto i whale tono le mātou ainga, e leo loto i whale o tūlanga ainga lau tele mai, tūlanga o whanua me whapena i suafa. Sa tau la mua i Faaolesa malo tangata. A ma whenua i Faaolesa e lono ofisa, e matinga tā ono winga. Ia te awala tō e matinga tā ona se langona po se au le tau mori mai ia te au. E whaeloa eilo na nau i a whaile leile ainga. Maua e manao e maua sa ainga whaarwhani. Pa pe nao no winga tau mwhai mori mai ia te au. E le whahalunga tā e tau ia me uso nei. Tūlanga le mawhtanga. Tau singa le mātou ainga. Whaamao popoina le mātou ainga. Ele i whai ngō fie. Na mātou la mua e whaamao popo le mātou ainga. Sila fia nisi o le mātou ainga lo. Awai mai le sauninga tue sauninga. Poro sauninga amata le whionga Faaolesa. Nei tu la fiafi. Pangale e lewa sola Faaolesa e uma lima mta upo maluso. Ia e le amanoa i whaaleo lau whawhtai i mātou ainga. Tūlanga mātou maftanga, tono mātou ainga. E mole atu whawhtai Faaolesa e leu sao tūlanga o le taumwhainga o tātou ainga. Sila fia le tualo nau i nei mahapopo le tātou ainga. Mole atu e whawhtai e ungaluenga lei i whaatino. Ia, talo e mole mau fo e taitai o sao ninga tūlanga le nau o Faaolesa e whamao poina si o mātou ainga. E le umi se mol mau ana o apena atu le langona whanau noa le whaafusa ia le motsia le maftanga. E matua i le tautonu au i le teimi ngā no walau atu e sa fuafua le māo i las whanau se tasi o whanau sa whai i le whaitai mahalo Sheraton. Le awha lima, te latua loka mai le whaitoa le pāe, le maota o Faaolesa. O vili atu loa i asiniwa o wheo i Faaolesa, le ua le teimi mateo oile.
las whanau, a tali mai sini wa whaosa lewa I le emergency. E la le o sisi fam talang tele ia al menan tupu. Ule tau loo le mafu whanga mateo las whanau le whaatulanga mateo iai. Ia, fin ngā loa le tua e le se ua tau le velo le maninoa le ia sisi whala la velo le fin ngā pafu se ia mo tsien ma maftanga le afiafi o mai I emergency ia o wha mo le mauina le tūlanga o hele uso ona pa I watu lea se mo le mau I le mātai o e lusu lima le whai opo e loa lusu tolu. Ona whai atu lea o lona alii ia te ia. Ua le ia le au auna le ie ma le whaamaoni. Whaamaoni me I titi o te tōwhia o e pule I me tele. I nā au whale me ia I le fia o lo wali. Whalsa ia tafi malala o whainga malanga. Tātou whelo e whaisaso le luu o lo wholwholaina rau kerisiano e auto wā o mai ai. Whalsa nei e lopo te o tae au pau o soifuanga le moli mau pūna e lau sunga le taitai le sauninga whaatai mo lo wangnoa ma le whaalwala. Masi pati mo mori mau. Tena ngona ieni so kia mori mau ai. Tu natu le avanone isi uso alo ia le malanga mai. America Samoa. Isana tala if you're fine. Neil, would you please come forth if you want to say something about your brother? Neil is an attorney from American Samoa, Neil Connors. He has come to attend Faaolesa's funeral. Malo lava, lava. My name is Neil Connors. This is certainly a bit of a surprise to be invited amongst all these lovely people and guests and family. First of all, my deepest sympathies to the family and children and loved ones of Kato. That's what I call him, Kato. I had the privilege of working with Faaolesa Fuimaono after I came to American Samoa with my family in 2023, and I also had the privilege of working with Katopau when he came over from Samoa to assist Asawa as the director of Public Defender's Office in American Samoa. And as we were getting going, I was kind of the only other lawyer, and then Kato came over to help, which was a beautiful thing. And of course, I know he had a very distinguished career here in Samoa. I had the, again, privilege to visit him with my wife on one of our trips here across the short divide, and to visit him in his office and meet his staff, and he introduced me to other members of the community. I was here in October with my wife for just a couple days. Her name is Phaedra. She's a teacher, otherwise, in teaching back in American Samoa, otherwise she would have come with me. And I spoke with him on the phone, and I think it was a bit after the election. I saw him when I was here by myself briefly in August, and I know he spoke about his family and a wedding, and I knew he had to get to that wedding, and I knew that it was a little complicated because as a politician he had an election, and I know he wasn't ultimately successful, but he was really focused on getting to that wedding, I knew, and that was something he spoke to me about. He spoke to me about
we shared a car ride together every day from roughly Ili into Whangatongo to work at the courts. And so in the morning, as you know, those of you who have made that trip, it's about 50 minutes to go 7 miles. And we had a chance to talk about a lot of things. We were men about the same age, both lawyers, both with extended and blended families. Different parts of our journey were rather similar. He knew that my son, who's a police officer in Colorado, in Denver, his wife is, they just had their first child a few months ago. His wife is from Missouri. And one of the things about Kato is he liked a television show. I haven't seen it, but I know about it. Some of you may have heard it, called Ozark. And he was rather fascinated by this series. And he asked me, have you watched it, Neil? I haven't watched it. I've watched some other ones, but you got to watch this. You've got to watch this series. So I guess it was back in August, or maybe even earlier than that. I surprised him because my son went down to the Ozarks with his wife from Missouri and picked him up, at my request, picked up a t-shirt from the Ozarks. And so I delivered that to Kato at some point. I worked with him at the Public Defender's Office, and I know he had very important duties here in Samoa, but he took his duties in American Samoa for the time we worked together very seriously, and he was a great help to me, who was working for SALA and in the court systems. And one of the things I remember about him is that he was a man of humility, because when you think about it, he had this, I knew about his stature here in Samoa, but we would go after work, after our duties at the court were concluded for the day, and visit the prisoners, our defendants, our clients at the Territorial Correctional Facility. And he did that. He was of great assistance to me because of my lack of facility, respectfully, in the Samoan language. And he would, that's something that you can't pretend at, how you relate to people who are in the, let's say, I guess you'd say, Asawa would say, the least of our brothers, and how he would serve. So I think that spoke great volumes about the man. So I pay tribute to him, and I was glad to have known him, and glad to see and hear more about him from people that he talked about. I will say that I know that he was a man that liked to climb the mountain often. And I did that for him today, and I mentioned his name, and I thought of him. So God bless him. Thank you. Talafalava, to our elders, family, friends, and everyone gathered here today, thank you for being here to honor the life of my Uncle Bo. Today we have heard many beautiful reflections about him. We have heard him remembered as a father, as a nephew, a cousin, and as a colleague. Each of these roles tell an important part of his story and the many lives he's touched. But today, I would like to share a different perspective. I stand here as his niece and as the daughter of his sister.
There is a Samoan saying, "O le usuma to fafine, ele mo tu sia leva." The bond between a brother and a sister is a relationship that cannot be broken. From where I stood in the family, I had the privilege of witnessing the bond between my Uncle Pau and my mom. In our Samoan culture, the relationship between brother and sister is sacred. It is built on loyalty, responsibility, protection, and love. My Uncle Pau showed that love in the way he cared for his sister, always looking out for her and making sure she knew she was never alone. But what made their bond even more powerful was that it went both ways. My mother also cared deeply for her brother. She stood by him through many seasons of his life. Like all of us, my uncle had his shortcomings and his flaws. But to my mom, he was still her brother, someone she respected, protected, and held close to her heart. No matter what life brought, Uncle Pau was always revered by her. Watching that as a niece taught me something important about family. Love in our culture is not conditional. It does not disappear when life becomes difficult. Instead, it stays, it forgives, it remains loyal, just like my mom and Uncle Pau. Their relationship reminded me that family means standing by one another, not just when things are easy, but when things are hard. Today, as we say goodbye to my uncle, I find comfort in knowing that the love between him and my mom was real and enduring. It was the kind of bond that reflects the values of our elders and taught us respect, loyalty, and devotion in our family. Uncle Pau, thank you for the love you showed our family. Thank you for being the brother my mom always cherished and the uncle we always remember. May you rest now peacefully in God's loving arms. So if you are, thank you. God is good all the time. All the time? God is good. O le aso, o le manu malo. Ma le oli o le sanga o le nofo ali. O le alofa tu noa o le atua. E sola e se foi e le atua loi mata uma. Io la tau mata. E le ai foi se toe oti. Po se toe whaanoa noa. Po se toe awe. E le ai foi se toe puapuanga. Awa ua mawai atu ea mua mua. O te whatalo whaatu I le swafa manu maro o Yesu Kiriso. Whawhatai mo lau wanoa. Wa hawhai ai ono tūlai, ma lau whaalo a lapa. Sa tū lau sunga I le taitai o le sauninga. Lau susunga, whawhiangainga, Reverend Fuimaono Seiuli Ainuu. Au whai ngā luenga te tofia le atua, o tau whale tua. Le pa ia whale malo, le pa ia ma le mamalu ua awhia, o tau sa, ma o tau whai ngā nuu atuia pa atini o tau sala. Na mama futa wha maasani, ma Faaolesa I le tau sanga e tasiiva waluiva. O na mama futa wha maoni ai lea, I le tau sanga e lua afe ma le tolu. E toa wha le ma whanau. E tasi le wha maasangi,
ma le tolu ina ua whaamaunia le mamafutanga. O sina moli mau i le mamafutanga ma Faaolesa Katopau Tuasivi Ainuu. O se tangata e iloa tā ia o na winga. E te re iloa pe ita. Pe ata. Pe whiawhia. E iei taimi e lele iai. Iai fo i taimi e wha lele iai. O se tangata e whaangalonga tā o na winga. Sa tu atu i le atua na ia whaamanuia mai i la maainga. O se tamā e nau tele i lana whanau. E whaitama. E mana o lava ia. E folo o maatu tamaiti e pei o ia. Ina ia i ulelei. A oa onga mo sola tolu mana i maruia. Ai o ki asto e ina i fika tangata leo tasi. E iai taimi. E manato a Faaolesa ia sa'o i mea uma. E le mana o lava e whai atu se manatu a se isi. That's how he is. O isi taimi e nofo. Ma whai o na mawhauwhanga. Ai le iloa lai observe oi. Most of the time, e le tala noa. O na ofisili le iai. Pe iai se mea ma mawha ilo na mawhauwhau. Ina ia mawhai o na maashea ai. A ole tangata, ele open mai a te oe. And there were moments, e ma te nofo, ma tagtalie, ma talatala noa i maainga. E te leo anga advice, e pesoso ani mai a ia tau malo ainga. O le isi mea tau lava ia tau. Faaolesa had his own very special way of connecting to God. O le mea whaina nā, e whiawhia e se wali le manga. Pe o taimi nā e panga noa. E meditate tainga ia. O se tangata foi. E se le loto alofa. I so se tangata. E loto sosoani. So loto foai. Po ai lava e anu atu. E ave lava malona loto fia. O te whaatai Faaolesa. O loa lofa whaamaoni a te no loa ai ma la whanau. Ai me se, e te leo me le leisa e whaia mo loa ai ma. Ia, o le soi fuanga fo e o lo tato vola ai. E o whaatasi lava le lei, ma le leanga. O te moli mau atu, e wala au le atua i a Faaolesa. O loo maa wala. Ono baibainga pasangat. Awana baibainga. Ai o lotu mau pea. Lo fata wei na pea. O le mawhenga inga. Ia e maali e lava sa maiti. O le kele i o angaka e whai. Kele i o aka lau ka mai whai e ko maka voila la ka voile o te isa whalaisa. Ia e muli ngā lawa le te isa whalaisa lau ka ma le whai. Ia ai. Ia ka ia. Ai o nā mea uma. Ia saha mau lawa le toa ma le while mu. Ma le loto tele. E le iasa foi le tuatu i le ari. Ina ia maua pea le maainga. Le alofa ma le fia. E ave aila le nei amanoa, ma le nei tū la.
e mamoli te le atuai la whawhitai i le ainga o Faaolesa. Uso, te tū whawhi. Exacto, maximo. Manuia lau malanga. Alofa atu tele mo oi. E tu mau pele alofa ona o swafa Yesu. Amen. Ia maru parol tele ia pataro watu le sunga te ta sunga te ngai ia pataro pa kuli kultua pa yo ai ia misil lo tatu pat single ni vai ngola tiafi ia utu le ia tu amata se moli mau pe on pa pe ia matu misi pa am au me mai ia Faaolesa ia mata se moli mau pa pe ia mai atu al sofa Faaolesa Fuimaono Seiuli ia pe te masani lava uia ia sofa le Katopau o kato ia pe se moa vole ia uia o sofa pau ia tani e lona tamalikanga lona file mu lona misolia tu lan fatamali ia pau un papel ia o pau ta mama sanu tasi va valutasi ina uma ole mate a onga i fiti ole tau sanga lea ia salo sesilia vai to tele peu a to fiel malo e o ia onga i fiti io na vai te me tau lei ia lisi ia o mato tau sanga la lea ma Faaolesa mulmuliana ia suatu ia fo ma ia la usa ia al tau sanga le tasbih valutasi ia al tau sanga le Faaolesa o matou le o sa inisi ia Faaolesa ia sa matou fatasi malfo ma ia tangaloa Dr. Andrew mau ia Fuimaono ai te wati mulnu sua tani sua malto teri atu so matou le ole bango le fa sa inisi na iai na matou ang fatasi ai ia maisi o tulanga fo ia ole pulenga mal te mau ainga ia la au do Samuel sol mona to iloa maisi vaanga na ken tampa ia sala la to lua se fulu ia na vai te mele to tele ni sino ia final ma om Faaolesa ia na famtala ia matua tulanga fa pe ben fa pe maros ia o ma wala Faaolesa ia ben fa pe feurolo le famtalanga o ma Faaolesa na senga i fit o lisi vaanga la ia tian mau mal vaanga e lu ngato la tu senga pe o ma ia le tulanga ona sa mai te winga ia wa ia e tulanga ko lele e ia asa mai te winga tulanga le Faaolesa o stanga te finau stanga te tamu fai ma sai di malo o mal mate sanga mo valtas
ia ufai tu le falsa se le fi me fa se ni ko le la va fa ia tu nga mo e fa ngata mo pe ma fa mo ia ko mai lo o le usu ia vai la fa va pe o te fi pe tu la nga nga fa se ni e le fa mo e a veran fa fo ma io o tu la nga fi falsa pe lo tempo o le falsa pe o le ka la pe se ale a falsa e le mea nga i tau lai no ngona malona yang fa wo le fa pena tu sai pe pa lima tau sanga mai fiti ma toi foi mai o fa wo wala le ili tu lang ol lenga mal tama ai ya usa wo falsa fa wo tu tuila ma ha e tu America ya wo te ila ilo mulmuliane wo o sa ilo ua abeia maloia loia fa wina i ngalwenga fa tula fona mutulang fa pena ya le au ke fa wo yele a le o tulanga na la wi mai tau i o tanga te fi nau i tanga te tamu fai o tanga te sei malo ya le anga i lu mai molona ainga ya me se uso mutu fa fina male aingo ainu e fa pena le mai tau i le nganga tau ma fai sei malo o fa sa ya lo le ya le si la fia lua te sfultasi masalo to fo mena falsa po to nei sa mo masa sa fanga lu ngai pe na moli mawin sa fanga lu ngai e tu tuila sa lo le falsa ya po pau tang fai mol palota ya nga ka ya kingalo ka ya ele ya ngai ten ma fo me fa pia lan tang fai mo na lua sfultasi tang fai fanga palota li man wia lua sfulono to tang fai fanga palota la tu lang nei na man wia le ngata le fai pule au avema ma min stau le maro e pela mol moliatu ya si ya ngai mol se fam talanga e soi kuanga fatal vou me tu lang fa pena ai o la wia na mai tau e tong penga falsa le pa ya falsa ta waya fultu mal fa na ta we mal ai o fi na a falsa i le mai tau e se tam fai ya le vai al memon o te mai tau ya pau e lua tau sanga te mutua ya falsa e va vele nga falsa na mau fatas ma senga fatas ale o tu langa na ta mi le tu langa e u ni cho vai nga lo mol mawina a fa pena se mai tau i le fi na le uso le nga fi na mol ai fi na mol lu mol fi nga va nga uma ya pian sila ya le lima tau sama on nga fa sa ini ya mulmuliani o be malo ya e des tulang fa ngo fie le tulang ya toi fa pena na fa o mai ave min star malo ya e sele le fi na o falsa ya na o si pian sila fie ini se mulma ya ta tu na o ka nga ko sila ya no falsa Paya orang kata fakir ngopi, fa pena ya tulang ya matu tafau, ya pia mau kami solo, ya falsa mana awak falsa ini. Pertama tetap tak fa sa awam tu papenga, inga umeale ya emang uya fa yo falsa ai fa pena ya, ngamaku prefe wa solo, ya fa pena lona, tu ingat tang. Etere ni si me fie mol mau ya telton e Pauli si vai fie mol il lang ale fa telvo sel matu ta fa ngasa taman tu matu ta Pauli il tu stala ya matu mai lo le taxi ya ile fa kala pula ko tu sana matu mai lava mak ke fui ma ko ole yang sa fa ko fa sa ko sa fa ko alu da ya nela uma ko fe pungo mai ko lal me ku boi le papel apa bisa ma ko misel nga pe ko falsa e ka ko mai no yang fa pe falsa se li ko ko la le ala akala li se matu wo le o awa tua William dan na maliu le lo fa o la ua pite tara vo am falsa le na matu te sanga tu lang foi o nga fa tara vo ye fa pe nai fi naui o ia malu si le ni mo banga fa pena o le la aka William fa pe mai William o ia nga sa mali pula o la fa pe fa alsa o se ko kola ali o me malu
Ya inga ngau mai ja kang Faaolesa se mali puing poloku. Lo inga ta ngon nai Faaolesa inga ma ko mai ko ko. E sa fai ku wa. Ya ai tulang o ta fau ngam tulang o terbu. Ya fa pe na na tulang le. Ma ko ing mo le ai mo foi Faaolesa. Ya po pau. E fa ngata na tulang ho la ko. Wa o ki ali. Ai ole tulang na na ye le lang fi fi. Ya sa pe na ma tu mo le sun nei. Amule se fam talanga. Ya ole ma tu ma tanga le. Ele se sungo o pau. Ilona soi kuanga maleola. A vea fa aloia. Loia tu tuida. E video tu lava. O ia fa ma ite ina ma tu ma tanga. E mau te tala no fi lava ma fa soa. Ya ma so pe se tulang fi na ia. Ina wa vea foi ma minsta. Ia kuai tulang foi fa pe. E fa pe me falsa. Si mo si o ku se mai ko si. Se so ngia tam foi. Ya pe wale tu na mai Faaolesa le ai e vala au tu lava o au ato le manatu le tulanga ya o mafutanga fatarvo ya mantua le wel swinga o matua via tausanga ya le oyengi ya bo matulanga sa ta fa ya a sa ta fa a ma o lua ka le bo ya mau me a o le mele o mai ni ya fai o matua o whanau, o ainga, o whilo sa, o tere ia. Ai le tu ua le tūlanga le ia Faaolesa, e wala au o tūlanga Faaolesa. Fai se mātou mawhatanga, mātou whikia, ai maise. Ia tūloa, e pei o ia e whatu pēa le telo, o mātou mawhatanga ia. Ai i la oia mai tau i, te talitonu. Ia o le manatu o Faaolesa, o le whangu leo le, o le olanga whatalvou. E fia ma atai ma ko le o tulanga le o fai ainga fai te tu o fai whanau o mātua o ainga o le kālesia o tele vaenga wa ngai nai lol vai timina onga e sana mātou la e pila o tulanga na mai tau nei le uso ya pau ti o le ma o sisi mafu anga tele na e fia la va pi te fa manatu mo ye tele bo fa tau le lo langa tele bo atong ko le fa fongo mai pe fa pe na tu langa sa pe ona ona ma fana ma le ma tu ma tanga va pe tam pa yet ya po le ala tu langa lai e va la au tu la va mai ti la o ia e fa tu pe le te lo ma tu ma tanga ia ia fa te le lo le tu wa pe ya tele bo fa su tu sam ya le wanga fa le ons fu o mato matua ya na ila fa pena se manat e fa pena se moli mau ile lango ile ngalo ye le uso ya fa sta ile matu maftanga mana mio matu lang fa pena o tere man tua ko se tem a me fa pe ino na vinga fa mau uma pe fa pe pe ona masa ni fa nga fa o ma ko fusu pe o matu misa ele ai ele mas tulang fa pena matu kan fa yat for saiter bo ele titia matu ele se asanga tino le malos ele ai mas tulang fa pena e tasi le tulang fa pesa mai tu vinga ele matu usoa onga fu sa vem pa ke au ya nei la fe se inga o le fa ke au le o siosi fa ke siosi monana mulmulian alwa tu le teno salale monano matu fiti mai si o fe o te mo wai fa sa o te fitel no ya até o ta matu lo mulmulian o salale monano a inga le limpa sa lo no o len que ma futel to ini on le futa matu lo e a inga le falsa ma si o si monano le sala te si si ele fa pia amena le se na alo no vinga ai sa mas ai sa pe si si yo no lai lo e falsa o long ke ya le matu wa van foi ya e fa pe na le mai tau jai le ya falsa mono vinga ya ele tu tele na wa se moli ma apio na bayanga na pia fa ma ite tu fa kula ile fa ta wo fa sa se ma tu fu ma tanga bai ya ma tu danga ya pio na ile ta tu se pu nei falsa ya e misia oi
e la ngona le wha noa. Ai, amu ia oe. Ia, o lai, ia, wai, il soifua ma lalo langani, ia, wha amu ia po ia soifua, ia mantua po, wha unta tau mātutua. E le fia kai ia kai kese. Ka ke le fia o le stulanga le waka makua ke le pe kau kai ka. Ai pe wha pe nasam na, ia Faaolesa. Ta tunu o vanga tele le o ta tau mafutanga o lo nau fia. Te tala noa le ba te mul talbo. Ia whaakutai i le atua, te lana pule whaasoa. Ia, o lai tala bolo soifua ma leo, ia mātou ni. Le la anga ia toa i tūlanga leo. E taua le. Soifua whaamiumi. Ia ai, ia o tūlanga na ia. Le te tusele malosi ma le tinga o tini. Ia, pēnā le mātanga. Ia le, mua nao se moli maufu mai le tu. Sa, pau, ia, manuia tele lau malang, manuia ia, paltu ma le no whaalu, ainga. Ia, ka te tele lau sunga, teitai mo la manoa. Tei lau sunga teitai. Wa maruru atu na sila hau 5 minute au. La ngona foi fia mori mau le uso nei. O le sunga i le lilo ia po le sunga le li esa fai minsta. Ia le ua saunoa le uso po ia ale sana watu po i o na mamalu o fai e o na ainga o le matou mafutanga le ua leda. Ei mātou e tasiri manawa na mātou whanau mai. Ei maau e lua rea Samuel. Lea ua tadia e la ainga rea e tautua la tau ai. O te moni mau o tangata ni o Katopau. E se tangata whai ngofie. O te iloa o le tele o na matatia. Na whai. E mua ia mātou tele o mea. Nā mata whai a whāna wa Katopau o lai mo tele au. I le pero tarana. Nā mata ia e fiti. O le mata o mawhutanga fo i lea wo o aina i o na tei. Peo de whionga ia mawala. E masion te i leo tio le re sa. Pasaika pausa i koukou. O le se ri ngā mole. Masion te i uwaia. O pei uma mako mo ke ai. E malama uma tua whawhine o Katopau ia mātou uma ni. Ai e fwela teimi i se mea sea Katopau e whai wā. O leo langa ne tungu i se. Ai tasi rea whai me se tele te. O mātou e se. Ai control e elinu mela e. Se uso rea. Fiororan me se. E ropo le mele walo e avelan whalo ia. Whai ngofea ia ngā manuwa e se mai tele o mea ia i te ua. Mau le tūrafon. Ia. O le si matatia tanga. Wharoa na tuli mai fiti. Mātou tuli mai mua mātou le waru lua. Ia. Mātou mau e lua Samuel. Ia. O mariu le si nai tamai toa lua e toa lina. Ia toi fo, ia toi leo kato toi amata le au. Ai leo, e te tuli mai hoi manantama leo whaamisino ni, leo o manele mo li mako. O le saunga la lea Katopau watu al swafa falsa. Le nalo ilo tutuila. Nalo ilo tutuila. A le tausanga atoa le na tui mo mai mato. E o lo po se aso lulu. O aso tongi al mara. Ili mai no ia kato ia Samuel walau mai. Monte mai malita mai la au na tama stereo lea a kato. Ta o le Philips ia so ia. Pani no te fai il pati al PSC. Ia no te atu la. Te ofo nei PSC pati ia so ro. Ia le mo te mafuta i masunga ia pepe watu le. Ia manesi ula ngā matawheo e piriaki ai i le RSA i le aso atoa e le i PSC. O i nāla le pe ngā amatai. Alu kato i tutuila. O te watu fo ia o tutuila. Matau mafuta i fo i masi auso. E matu whela e mane. Nau sa matua le le whianga sunga whawhenga inga ia sauha. E o sion tina matu mafuta. Ia mesi sion tua whine o ta se ia masi on tō rua. Ia, na matau ia i umar whapoikonga.
pa we ponga len fai o lo ko we si pang pang sa ye ia mawala leina sa ye ia awe dua sa wo siri ya ale lida o mo fa ko ponga kat ma to so mai nei fa fa ko ponga le lida sa le ko da ori ia ia ai de da ve ma to ra ngai e o le da ori de do ma to ye ai ai yo dia tu tu ya o tele ona me fa va la dia sa fai foi le baptisong fai ngone ona o le roi kominio lo na fine le o e tune go matu I leone na mawele mastamanga William Tano ma o aingo falsa I leone aingo fai vai sa mai ai sa ko fa dai ya William Tano fai mai ya pau sau e o fa o kile o mano na ma kile ne le ka le sia católico ke wo a fai nga kwai ai si ma ia William Tante mina le vai tu si fatu ainga o le sino tati al tangata cha fai ala case e maram lam salo case mo ale ta ilo ye te le divorce case le tan no tangata mio causero al case na fai kat e ato si tura ai le man tu pentonia o ma fa fide mule lo ia ma da mai lo ai ma me il fa ingo dai fa tu so sto mo ce la help nga ma lo to we fa sanga e la fa saroi e ma tal no ai fa me ya ciao ne la o uma o ai la tu dia o leo o no le tomaro le I no o ke msina o leo ya ne va ai mai pe o ma o le ma ka to le ma ra ma ile ngalo le ame fai fu restu foi mai foi le ka to ni ya de do foi au sa voi ma o lo na official o ia de pe o I le sa fai mo mato farfono e allo lo va la watu ya ka ya mato mai foi le ta pena se mato fatto singa sa fia fai ya tai mun muri le padam tanga to sanga nei na bala o to foi le o sanga ma to fa ya u do mo tfi lo ai le tai le lava o tai lo ratwele a far valu ta o va to so o vi de plano ko mene o ma to fi fa tali e fa mai to musu mai a o se e fo mene ta mi do I ta sia la wa la hoi la wa roi ya pau o na ma to lo ai o le o to e sui fo ta va le ferro e pau wa yo to nga me e risi chama to no fai me wa le o te fa lo ngo tu nei o le fai tau ia ai pe fu fa ya lo e fio ngai matua ia falsa au te rope la tala te fu valu po lo nga tu te wa e te le hoi me le ma tu te ro ma tu ta fa o ngai ia fa pe ya le mo sa o mai no me la e tu langa ngai o tanga te le fina wa ia o tanga te au malos au te ro salamo awa le fa misalia ia kato lona malos I te inia ele ta alo fo Jesus o I matu ta alo ngai fai me fai me fo nan to e fa fo me sa mo ma le lida e alo nan ka me ko me e facile sta mai ai pancha le fa sanga lo ko se ci ko ngol popo se uma fai ngar ngaran ka mane vei yang fa ko kala le o punga ya to fa fu mai ho e se fa mai no le tu el tangata e se ho I le ma to vai le na usunga le di loia na o fio ngal matua fa sa ya por o Seiuli fo ya sa ya le vo wa mo le vo wa e fa tu ina nem tati el tato a uso le wa ya wa e te wala uso o tata o mai e tate wha afui babe au
Mai me tapata I OJP. Ai ele sumpa I fale turisi si va vea. Ai a el monga ya so. Te lo stona. Pau. Ode ko kusalo manis. Ade lo polo sabari nga va vengo wat. Ai na nya o ngeke manis. Levo nga kele lo manis ile ko kele au tapata nga fia ya oi. Wa kuma ko ele fia au tapata vai mai se la ku pe ora ko so me mai. Ba de sha me nga toi. A fai sa wo postine. Auange se adu introduce a Katopau. Ya so va mau a fi me re so te. Auane I loe pau. Awa tasia popular tomaro. Umar fa moi. Ya. Manuia la malanga. Dalam jangan de matua. Ya, mo le nga fa ma fan na yuso ma. Tu fa fine sunga de loia me se wo mai masani mon yelo malanga ya tapen pen mai foi toi fa ma pota to tatu baenga po fia lava se me atu ye tatu ta mai nga tatu ono sa ye de ga fa lo fa stai ya fa ma fa mai lau pati mo mau yo mai Tata tu tiba kasi maya idunga. Usu tatu peselea ya. Kedua tasya leo no. Can we all stand? Stretch your legs. Pese tato ilo tato watua. Ina faafetai ilo tato wali ole na maliu faamama ina itato umane ilo tato leanga Telena ua o atato wanga salam ua mu e peise ie ula ai mangalo lava I tato de uma pe asalamo male fatua Hallelujah Afetai ilota Toa tua Fetai aye Suolota Topa Allah Tại chua la mày lắm Ya Ia isi situ Fuimaono Ele ama eina tatu maftanga ni tuas ya te tonu lava matutoi nei Fuimaono Mese pati mo tatu Fuimaono ele tele sa Fuimaono anga ele umisi te mina mama fitai mo takatale no ya falsa nai te mi pu na ma futai ona ua
mai a mai na o nga mai a wai ya la watu rea whai ngā lua ngai o visa ma walu sponsor ave te tonu o High Court a Amerika at midday te tonu o mātou me ka ule pa admission o ka pe nga mātou huila e se ako law society nyei e se le pa I o ya mātou tuila. So I sponsored him as he was working for me in order to be admitted to te tonu o le High Court a Amerika Samoa. Ia le mama fute le o ma o foi disi ana ngā luenga le ofisa o le si lo ia kai ngā luenga vo development bank se la ngā luenga le le fai e le ua e mai fia sa nei ia sau voi le nei o sau nei ia ko sponsor every total Supreme Court a Amerika a tutui o ia malo tu tasi Samoa ia nei maftang au kilo ngaka ngi pe ele kele vo yang yo winga ese ai fo malo nei tanga ele stanga ta kala ele stanga ta e fo ele longo fio no winga pe le mawo el chelo maftan ai ya na mio lido chele na mio lido yo bu lo I fine na la to mafuta pe fa pe na la kilo ya Nakali e mai mo spal mo si ba but lo tu ke lo lo mo la tana le fa ya wa fa pe na ho ya ni tu na tu ke ala la mo mai mo bai yo ya o le soi fo ngal ne fa pe yo ai ina o mama futa ma fa sa ia no tala no ye I wingor to ina le mate tu punga mai ai au kalangoa aku ile ai ama se mea tele malama I whaasai ile wingo o ka marole ma ki kupunga ua mai ei wā ia Ainuu katoa o maua le tele o tara ina o futa malo to finele o Ainuu ta se ngā ho malama I lai a u te iloi ngā e se a me focus ana ielo me ia ma fau he's very ambitious but he doesn't talk too much about his private life. And a lot of us people, all of you here, his sisters, brothers, o I tasi pere, tasi makua, e se akasi la I whalong ka. Ia, o wingala I o Faaolesa, o nguhamau kilkilo iai, pape ai. Pe fa pe fo ya o ke o kamale ai ya o paua mako kupunga mo ko inga le ngo ya Ainuu tas tu po le lua ya a o mi ka fo inga o sa ni ya te falo mai o manuia le tau whainga I tatu parliament ya te o mai fo ya o to fia whainga minister I te tono whainga malo Tato malo tu tasi o samo nei. Ia, pau nasi temi na mama futai mai ia. Ia, manai temi la tamai ia. Pero tau mau mai le whionga ia te o na whautala. Temi la tamai la ia I mea si o matu ai ngalo tau mwhai. O uloa I ngāre songa so ngāre tangata. E se foi le lei o lana wa ai mau. I to tonu o la matu ai. Ia na tau mwhainga mo uloinga o manui ai me le lei ia nau o tau whawhawhonga ia si matu ai ngā hui pei lai e close le li le matu ai ngā iloa ke leo me kalkalngo I o mako ai ngā le kalngo ma ia I o ngai whapea ta marole ma ke kupu mo ia ai la whai atu sina upu mai le whionga le tua ia tawa ina whai ma oso le nei tu wasa ma tātou mawhau iai I le soifuanga nā tau te soifua ma tātou wola te toi whaitau atu ia ane tu sina whaitau atu la matanga o tātou mawhutanga nā ule alu ile tu si mua na whaitau atu
o se tusi o se whaamawhanawhananga mai a Iesu. Tu ina atu i ona so. Na wasi le fia le a Iesu. Wala talata teime, ko mai euna puapuanga. Ia, na ia amata leo na tala noa. Wa amata na whaia na tala peoni maa vaenga. Aua lea tua tu vale o tu loto. Whātua tua i le tua. Whātua tua mai e a tia. E tele me le no whai i le mautoro tama. Ona tau whai lesi, ana lesi fo ana whetarainga ana whai mua. Wha ma whanawhana ai ona so. A muia e whanau noa. A wā e wha ma whanawhanaina i lato. A o se upu e fia wha mamafa. I nei i tuaso. Le upu e maua mai tusi a Roma school mal wha. E ana whaitawina mai wha upu e fitu. Wha pēra na whaitawina a wā le aiso tātou e ola mō i lava. E le o ti fo se tasi mō i lava. Pe mai le varu a wā a whai tātou te ola mō le li. E a whai e oti mō le li. O le nei pe ola pe oti tātou. O tangata lava tātou o le tua. Pe mai le New Living Translation. For we don't live for ourselves or die for ourselves. If we live, it is to honor the Lord. And if we die, it is to honor the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. Pe tātou te ola, pe o mai fōi teimi tātou te whioti ai se tu lolo tō pa ia malo tō mamala. Pe mai le mōli maua le apostolo Paulo le kale sia goma o tātou lava o tangata o le ri. O le fesiri la tūlei mai whape whea o na avea oe ma tangata o le ri. How do we become people who are called the people of God? O wane ngalo iai tātou e pupu uia o lo soi fuama lo wona. Life is short. 70 years according to the Bible, it's about standard. Beyond that, lunga atu le fikus fulu whamel tala tu spaia. E ala nai au sia tau sanga ngai lunga atu le fikus fulu ono o le malosi. Ia whapopo e mwha manuanga mai le tua. Lunga atu, pe te soifua fo i se i atoa le se lau tau sanga o lo soifua. E pupu ua. Even if you live to be 100 years old, it's still very short. He's only 62 years old. So, here tau sanga o whasa. Yeah. Ia le pes furu lima, pes furu kau sanga ke makuai de, ida leu sola. Ole, tonu ai lea uso la iti a kia o mali. Sa whapeo leo ringa kangua, a lea ua uma o la tō soifua. E a lea ki sau e whai ala ko sawin. But what I'm trying to tell us this afternoon is life is very short. O wane I tātou se tia, I lau whau malu pa peri kai, mai se tātou nai, talabou. Before you know it, you turn 20. 20 ke iaua, alai fo desi ka aua, ko sput. Ko alai fo desi ka aua, 5 sput. Le vande I o lago rola. A ore, ola e whaambau. E whaavavau. E leiso na mutaang. O I ngāla e ere definition me leo tangata e ola mo le tua. O a e soifua mo le tua, e mo ki ngoa ke oki mo le li. A whai te le ola mo le li. Ia ke oki la mo. Sakang. A ngāla te le I ola se soifua ngā. E fia ma iei le tua. O le mea e tau momoli atu I tātou mafutanga. E nei e fia. E te tau ana tātou wola, mautou soifua I se o langa, e whawhifia ina ai le whingalo le tua. Whape ion tātou whaia tūranga na, tātou sta ia le whingalo le tua. O a uma mea lo whatonu mai le tua ren tu spa ia.
O a musumusunga le nganga pa ia ilo fina ngalo mo lo uloto. Mea nai fai. Ele so nga fai le o langa le. Langa tango so nga fai le o langa le. By the time you turn 50 or 60, umai fo wai le loa po le alme la fai. Ele tau nuu le leilo so kwa. Ai amuia le tangata. Po le alava le umi o lona soifua pe pupu pe a mia foi o lai talavo pe a mia o matua soifua po o vata skuma tupu amu ia le tangata lai ola mo le wa tangata tonu na o te me maliu ai fametu spaia lai foi maliu mo le lai ala tatu o wala i le ri Yesu ke viso e totas fametu talatu spaia Yesu o lo fetalai kwa o le ala upumoni mo le ola le al wakwa se si tama pe ale wi atu faito. The only door for all of us to go to heaven is Jesus Christ. And the Bible says eternal life is a gift of God. O le mea lofa le atua. Ai faitau le roma ono fai upa lua spu matolu fai mai o le oti o tongi leo le amsala. A o le ola e wha vau o le mea fo i fuina mai le atua. Wala ya Keriso Yesu. For the wages of sin is death, but eternal life is a gift of God through Jesus Christ. E rei se mea lai fua ngā alu sisi o kākou i le mālai e whaavau te a whai o tātou ui atu i whaitoa lea Yesu Keriso ala upumoni maleona. That's the way to live life. E tau nuu rālau fōlauna i le ola e whaavau. E te maua le mea alofa lea le atua pe a whai ina ua tātou sala moia tātou wang sala. Ma wha fio le li o le ola o Yesu Keriso i luto to fua mo tātou ola. O na moutino le lai te ola mo le li. Leo le whai alo loto ai tuu le whina ngalo le atua. O le wha ngā mo tātou nefia ia e moutinoa e o le teine wala au mai e le li i lau so i fua ma lo ola. Wa e sauni e whaafeiroai Yesu Keriso o ia o le ala o ia o le upumoni o ia o le ona whamanuia le tua le tātou mafutanga le nefias usu mai spese lau pepese e ona whai e leo tātou whanpai
Ia te ia, o lena te mawhaia, o na whaia o mea malama e whaasili sili, nei lo mea tau te mana nao iai, mo o mana tunatu, ma mawhau iai. E tusa malona mana malosi o loo matuanga lua i te tonu ia te uto. Ia i le tua poto to tasi, lona lava vi inga i le kale sia, ono keriso Yesu, ma i leau ngātu pulanga se i o atu leau ngātu pulanga. Nei masa uma e o atu le whaavavau lava. Amene, amene.
Thank you.